Tatabadaw! Anya ti aramidem di ta arubaya. Awan! Anya ti alaalaem di ta. Dumawat ak iti bunga ti silim! Anya! Nakadawat akaon! Agawit akaon! Apay ngay anagala ka di mo matimpakada. Asino jay ko nam anagala iti bunga ti silim ko araw. Di tatabadaw kagawan. Ay unay mo day dya abadungay. Di lagbaing. Inala na amin. Isungawanan ti bunga jay silay. Imbag kumamit no ipakada na. Ireklamo ko sa. Bayaamon ta bunga laang matisili day ta. Pasensya amaw. Badaw! Hoy! Badaw! Ay, agkal na ka man tuyang. Amo mamang mga anak. Kalbit ka kalbit. Imalaldawan. Sumardeng ka man amangan. Mabsog ka manen iti kastaunay. Aging gaasaan ka makatakder. Ay, sao ka sao. Panawan nakban namang mangan. Nangalaam ayang amin day tasilay. Ijay mulan di kwaraw. Anya! Di mawatak lang basay. Naglakat yag mula. Yang arot kaya tiyag mula. Tanay, nagpudot. Tila sir-sir kong arubayan. Imbag ata nasing panikwaraw. Kasanaw no natumpungam tinaungat nga akin arubayan kat kinamat da ka. Nasisingpit amin dagiti taga-kabildatan tuyang. Itaam lang ni kwaraw. Namin sa nga pulo akaw na napan nagpuros iti sili na. Anya! Namin siya nga pulaw. Saan lang ang namin sa nga pulaw? Namin milyon pa yun ah. Di nakmat inananaw. Di kalagpain. Mga anak pa ituyang. Pumanaw ka man dito. Ituloy ko pa iti mga. Umay kayo amin at tarakan kun amanok tapakanin kayo. Krrrr! Nagadun ti manok ko. Naglulukmak pa. Kapitan! Apay? Nakaayat akitain dagiti tarakan mo amanok ha. Nagdadakkel dan. Nagagitak ka magpakan. Birbiro kak ni Chip Tanod. Eso nga imayak dito'y balayaw. Awan mo dito. Mapan kami ko magpasada. Saan mo't ati magdagas dito'y balay? Uy! Nagadupay gayam timulam amarunggay ha, Kapitan. Ewan at nagagitak nga pula. Ay, agbagay nga aglaok ti manok kan marunggay. Iso nga ron ang nagmula kan nagtarakan na. O sige. Panawan kayong Kapitan. Inakman biro ka ni Chip Tanod ko araw. Apay ka ba daw? Asino tururayam dito tirsinak? Awan might maray. Kunak ano daw urayam. Tay ka pa dito anak katugaw. Anya nga tanga oras ama pandita barangay hall ni inting batingtay. Masapsapa ama mapandita. Isong amin tagig igam iti tulbag ti barangay hall. Kastaya. Iso ti urayam. Nay, iso daytan. Nay. Apay nga katawa ka ngay. Maragsa ka naklaing. Tapumanaw ay hindi kumparay. Inaldaw mo ta pumampanaw di ta balayda. Kitawan mo't ni Maribanang di tabalay da maray. Awan ta nagbakasyon. Ha? Kasta ka day? Ay, may mayat manay no kasta. Na, Ay. una yan. Uray la dumanon di talapayag mo, di pa nag-isam mo. Kastuya nga raw no maragragsa ka nakmaray. Apay maragsakan ka. Nay. Nagandara yung motor ni kumparay. Jay, paanag. Ay, mapanak mo tayo, maray. Papanamngay. Nagadon, amanaw. Ay na. Naglulok magdan. Nang runa day jay kawitan. Nay. Umasidag kami tina. Ay, adobo ah. Ay saan? May mayatsan o dadiguna. Nay. Dapay gayam ti marunggay dito. Ay na. Agbagay na. Nagadot si bulong na. Ay nagmayat ti agala. Marunggay plus manok. Ay na.
Mayate na pangal daw. Solba daw. Chip, kita ni Tata Badong, oh. Ha? Anya nga iter aramidan na di arubayan danggal ka. Oh, tanga din naman di marunggay amulan ni Kapitan. Oy, kasla dada ka sa plano na. Ay, adan sa ngagpaiso, Chip. Ni. Abay ngay. Ha? Nay, kita mo. Imasidagan ni di may sama na. Kat gawaten nan. Ala, Chip. Kasla kayat natiliwan ti manok. Asit ga mo na. Wine, dakas at talaga tipang panggapan ni Tata Badong. Tata Badong! Anya ter aramidam dito arubayan danggal ka. Ha? Kayat mo at iliwan ti kawitan da niya. Ay, agpabasol ka manin ako na, Kwaraw. Kentangad-tangadam pa'y tipon ti marunggay. Ha? Nay, dakas ayan o tumangad ah. Dakas ano at dakas sa panggap mau. Ay, nagloko kan. Awan, ti pampanunutan kakasta, Kwaraw. Di ka agpabasol. At dapay papaya ijay likod ti balayda ah. Ado ti bunga na. Papaya? Ay, ada. Ay, mabalin nga ilok iti karni ti manaw. Oh, kita am na ita. Natiliwang kan. Talagang at dadakas sa planaw. Ay, Kwarog ah. Saan ka nga agpabasol? Ngawanda ka sa planaw. Sige, agawit ka nga ruday. Ti agaway. Anya ti lot-lot tuyang. Daytoy natang, iso ti sidaan ta. Nateng manay. Nay, apay no natang, agungot ka. Jak nga rod kayat tinateng. Kahit nang isang put ka kumaa, itinaimas asidaan ka. Jak natilew di manok. Nadaya tarakan mo ang manaw. Manok ni kumparit nga inting. Ay sos, di mor aramidan day tabadaw. Naungag ni Kapitan. Naungit aya. Kabutang nanto paya patayin ti lamaw. Angay, anday pulong ko ken ka. Anya day ta? Ni Tata Badong. Umay na sirip-siripan jay mula mamarunggay. Ay, loko day siya tao. At dadakas sa plano na anggal. Di na aramidin ti kasjay. Ta mga no ibasibas ko ije bulan. Maya, ti plano ka. Naglaing ka talaga. Badaw nga agplanaw. Naglaing ka, badaw. Ay, badaw. Ha, Apay ngagsasao ka ngagmaymaysa. kasarsarita nga rod da ito'y bagay. Adda nga min plano kay. Anya ti planong. Maya, ti plano, tuyang. Nay, apay ati makder ka. Mapana ko na. Hinak aramidan, ti planaw. Pagsayatan day ta planong. Wayne, pagsayatan ta adwa, tuyang. Ay na. Nagadumanan ti bunga, ti sili ni Kwaraw. Mayat may, tawan ni Kwaraw, dito'y balay na. Puro sa amin da ito'y bunga, ti sili na. Tata Badong! Anya ter aramidam dita paranga. Ay, awan! Puro-puro sa manandag iti bunga ti silay. Ay, salit. Ada magdayam ni Kwaraw. Ay, mapana ka. Natiliw kamot lang ay nakawitan. Ay na, wow! Una yan ang naglukmag at talaga. Anya ngay tilaw kukin ka. Dahil ito'y marunggay, ay mga laak. Awan tao, dito'y balay da kumpare ngay tayong. Mga lakaw, dito'y marunggay. Kumplito kaun. At dasidain mi amanaw, kinituyang kaw. Sublim day Ada. ta manaw. Ha? Parin tayo. Kala ka pa yan iti bulong ti marunggay amulak ah. Wah, Isublim day ta manok ka. ay, tumaraya kaw. Hey! Taray Ano ba ba daw? tumagal? Partakam! Taray! Kwaraw. Ha? Ay, Nay, ay, 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 ay. apay nga tartaray kang kay. Kamatag na pare. Padang tayo taray na dyan kawitan ang manok ko. Ha? Nagala pa iti marunggay ka. Imaymot na nga lang iti bunga ti silay kang kay. Kamatan ta Kwaraw. Unang kail! Gintaan! Angatan tayo! Ay, awan mo ni Tata Badong ang kay. Ay na, Naglamlamangan na nga ta. paglimlim mga nangagpaisan. Kat awan mo ng kay. Hintay di balay da. At nga tayo jay. Awan paglimagan na. Kung saan ay di balay da. Sa bagay mo't kit niya. Ay na.
Awan sa bali paglemengan na. Sigurado nga da iti balay da. Intang nga rutin ang kail. Ay. Agtaray tama na. Ay. Unay kamitten, Maray. Tadi mo man la mabagbagaan mo't ni Badong Mau. Nay, taapay maray. Agala iti saan na amula. Day tangarod tidakala pagbabainak maray. Nay, kasla ita. Isun sama jay kamkamatan ni Kapitan. Ayun, isaw maray. Aday tartaray na manok. Ay, sige maray, indakaon. Ay, bagbagaam ni Badong Mau. Wan maray. Ibagam nga agmula ka nagtarakan. Ay, awan dito balay ni Badong Kao, Kapitan. Awan ka no ang kail. Iso nga gawitan. Pananda. Ay, jak amaw. Iso nga agawid kayo ang tawan dito ni Badong. Agawitan ko ano. Ang kail. Kiyak ti manok day siya. Kaslakyak dyan kawitan ko Na, iso talaga. Kan may sa ang kail. Awan mo tarakan da manok. Awan tapyag pay laang parpartyanin ni Badong Kao. Ay, surutin tati paggapgapuan ti kiyak ti manok. Wanang kail. Oh, Dito isa banda. dito. Dita kusina. Dito ya talaga ang kail. Uri ka. Dito pagbagasan. Lukatan taakas to. Ha? Ha? Andyan ka pala. Naglilimang ka pala. Ha? Rumor ka dito paray. Rumorkan. Ay, uwan paray. Apay ngayon batem di manok. Alam Ay, umay kanwain. Isublikan kini among mau. Sayang titiguna. Kwarag. Anya ti arami din taka ni pari badaw. Ay, Mukaw. Anya. ay. Mukaw. Mukaw ng kain. Anya. Sabi nga kumahap ka nga eh. Saan tapay mo't asinagsagin? Ay, sandak meten adusahin na paray. Kwaraw. Apay asaan? Kat agal ala ka iti mula. Ti akin mula. Pati manok ni Uncle ka, inalampay. Ay, Sa bali la ataaw. Tinagikastam. Ay, dakas ka na. Da kami ka ni Kwarog. Mapasinsyaan da kapay la ang basit. ay. Basta sukatam dyan nalalam abunga ti sili ka. Nangag mo? Wayne, sukatak. Agmulak iti adaw. Tagaburan ka man iti silay, kwaraw. Di mo ulitin ti kasta nga inarabid na. Tano ulitin pa. Siya kon amis mo ti mangipabalod kin ka. Ay, Tata Badong. Di mo tagikwaan no di mo kukwa. Tano kasta ti aramidam, talaga amadaksan ka. May sa kilong nga asukar, kape, suka, bunlis bagoong, ketchup, mantika, soy, pates. Soy, Mm. patis. Anya pa yung kail? Sabon apagdigaws, sabon apaglaba. Sabon na pagdigaws, sabon na paglaba. Dagito yung kadilangang kail. Win, ito ti kwarta. Ha? Duwag kasutlaang ang kail. Kurang dito yung paggatanggaw. Sapay nagadumot ti pagpagatang mau. Ala mo ti limagason, makaamukan dita. Diyan itang danggaw. Kukwam tong ti sukli na Yes! Thank you, Uncle. Mapanak nga ruday. Nakasangpit ako ng Kyle. Nagbiit ka? Nagdagitin pagatang mau. Na, automatic Oh. Basta datang danggaw, napartak ti garaw gaw. Ayos No adaman ni pagatang mau, ibagamlaang. Dahito itan ti trabaho. Anya nga ti trabahom ita. No dag pagatang, tangdanan daklangay. Mayati na panunot mo Unang Kyle. Ado ti sana makarwar ita, gapo iti pandemya. Nang runa kadagiti senior citizen. Sa bagay, agpagatang dakan kang agpaisaw. Mapanak nga rutin ang Kyle. Agsubliak pa ije tsindaan. Apay nga agsubli ka nga At daman ang nagpagatang kanyak, mapanak ka no ag grocery. Ayak! Unang Kyle. Sige, mapanak ko nakastoy. Nagpartakan.
Mayat da ito'y napanunod ni Kwarog saan ang mabakantay? Medyo nakapsot ti pasada ita. Kapo iti saan nga agsarsardang a pandemya. Kanayon abisi ni Kwarog marikwanang. Wen Maray, sa balitan ti pagsapulan na. Saanan nga agpaspasada. Kasano ko mga agpasada, kat manumuten arumwar dagiti tattao. Mabuteng da iti sakit COVID-19. Ay, kabut-buteng met ngamin at talaga da ita asakit. Apay, di ka mabutay? Mabuteng akmet Isungarod aman mano akon arumrumwar. Jak pa yan makaudong. No saan ka makaudong? Agpagatang kalaangan kanikwaraw. Ang tangdanam. Anya? Agpagatang kinikwaraw ko na maray? Wan, dayta ita ti trabaho na. Tangtangdanan dagiti kalugaran tayo. No aday pagatang da ijay ilay. Aya, Iso ama kumikom ni kwarog. Nagagayt at anod. mayat nga ro dayt pagkwartaan na maray. Una, nang runa ita panawon ti pandemya. Masapul nga agsalukag tayo amin. Ay agawi da nga ro den maray. Sigay, innakawn. Na, nagdardaras matan anagawid. Di na pa'y imbaga, no anya tigatangan na. Sigurado kay ti dayta nga ibagbagam, tuyang? Sigurado pa daw. Tuladam tar aramiden ni Kwaraw, tapno adda kwartata. Wina, mano-kano nga titangdan ni Kwaraw, no dagpagatang ken kuana. Day tati amunta, badaw. Ay inka man kidiag damag-damag, no mano ti singsingiren ni Kwaraw, tunggal adagpagatang ken kuana. Nakalista amin ang dita dagiti gatangam, kwarog. Wow, nanakwanang. Adto ti bayad ko. Agyaman nak. Ay na, imbag ka pa'y kwarog. Nagagat ka a barangay chip tanawd. Ag-duty ka iti rabi ay. Agtrabaho ka mat iti bigat. Una, sa maysa, tulong kumutan ka dagiti kalugaran tayo ti aramida. Nang runa ka dagiti san mapalubusan ang papan ijay ilay. Nasaya at launay dayta. Kan, sanak ngagsingir iti nangina. Eksakto laang, tapnawan ti maibagada kanyak. Saan ka nga tama lugay? Saan, mat? Ayos laang. Sige, mapanak nga rudang. Ni matatabadong jay limabas ang nakamutaur. Nakabag iti dakal. Adala siguro papanan na iso adakkel tibag na. Siguraw. Sige, ina ko ni jay ilay. Ang natar aramidin ni Paribadong Maray, takasarsarita na dagiti peoples. Kasarsarita na dagiti agpagatang kenkwana, kapitan. Agpagatang? Kasno jar aramidin ni Kwaraw at ang danan dano agpagatang? Wen, kapitan. Adu itan ti agpagpagatang kinibadong kaw. Gaputan nalaklak nga adayo ti singir na, ngem ni Kwaraw. Anya? Agtutulad mo't ni Paribadong. San kami agtutulad, kapitan? Napanunot minday ta ide. Maabakan ni Kwaraw, tanangina ti singir na. Adayo analaklak at ti singir ni Badungkaw kadagiti agpagpagatang. Ha? No day pagatang mau, kapitan. Ibagam lang kinibadaw. Saan nakaasingiran itinangina? Agpagatang. Awan ti ipagatang ko, tawan mo't kwartak. Wala, aramidin nyo lahat ti kayat yaw. Basta di ka agar aramid iti dakas. Saan mo't adakas ter aramiden, may kapitan? Mangmangged kami laeng ita apanawon ti pandemya. Apay nga angkal. Manumatan ti agpagatang kanyak. Nagina ka nung amin ti singir maw. Iso adida kayatin ti agpagatang kan ka. Anya? Naglaka lang aruden ti singir kaw. Anya nga ti kayat da? Libre? Ay damagam ka ni Paribadong. Inagawnan dagiti sukim. Gaputan nalaka ka no ti panagsingir na. Anya? Tinulad nak ni tata ba daw? Isumot lagaya makanayon na makita ka nakamotorsiklaw. Kan nagdakil pa iti bagna.
Ay, no di ka garamit iti sa bali awagas. Talaga nga agawon na ni pare badong ti amin asukim. Sino pa iti agpagatang kanyak iti tsindaan? Ay sa kakabadong. Sige, anya ti pagatang mo, Martinaw. Na ito'y man nakalista kakabadong. Muto yan, di paggatang, kentang dan kaw. Ato yan kaka. Ayaws, agyamanak, Martinaw. Tatapataw! Anya ka matnain? Ngapay nga nga inagaw mo matanda iti sukay. Kasano man nga main? Nagngina ti singir mo kadagiti agpagpagatang. Nalaka lang matisingir ka. Hanggang si kamatay. Imbabamla unay. Ay, mind your own business mo ta. Ala, aglisi ka dita. Tama pa na kaon. Naga daw, tinagpagatang kanya. Ay, adun ti kwarta may marikwanang. Naggagit ni badung kaw nga agsapaw. Sana dakis tar aramiden yo, marituyang. Nga madimot tigaraw yung agasawa. Ah, nay, apay anak ko nam ti kasta, maray. Inagaw yu dagiti suki ni Kwarog. Ay, imbabayo pa iti presyo yo. Talaga akasta ti negosyo, marikwanang. Wen, maawatak dayta. Ngam tirigat na, dadaelan nyo pa ni Kwarog kadagiti sigud a customer na. Kumpurmimot ati kayat dagiti taaw. Madingarog tiwagas yung agasawa. Tinulad nyo lang aruden ni Kwarog, dadaelan nyo pa. Ita, awana, tagpagatang keng kwana. Gungguna na. Agaramid mo't iti sabali manan awagas na. Da kayo kumamot akan ni kabadong tinagpanunot iti sabali awagas. Da kayo lang aruden tinagtulad. Da kayo pa iti nagpadakis keng kwana. Ay, awan bibiyang kaw. Inak man langan. Ay, sabali at talaga tigaraw dagita nga agasawa. Noan niya ti makita da apang lakagan, tuladen da. Hanggang tirigat na. Dadaulan da pa jay tao anang tuladan da. Di kan agdiday ko araw. Saan na balik? Saan ka mo't mabisbisinan? Pulos nga awanan ti agpagatang kanyak. Napukaw dan. Nagngina ka nung amin ti singir ka. Kad saan man. Nalaka lang arudan. Talaga kasta tinegosyo ako nada. Angam di ka mapukawan itinamnama. Ay, aglakot naman kit di iti halo-halo. Ha? Halo-halo ko naman ka. No kayat mo, si kantaglako tay kang ka iti pagpuunam. Ay, sige man nga rudang kain. Kapag isaw, napudot ti panahon ita. Isumat. Isu di ka nagdanag. Bye-bye amon di pare badong. Taramidan na ti kayat na. Halo-halo! Gumatang kayo iti halo-halo! Lima. Sige, talo ka niya. Sige, agtugaw kayaon. Mano halo-halo ti katangan yaw. Kanyak, lima. Sige, no problem. Urayin nyo ti order yung halo-halo. Badaw, aglaklako ni Kwarog iti halo-halo ijay batog ti balay na. Kastaya. Anya nga ta, no aglako akmay. Ayun na. At damot pagpuunan ta. Ala, ingka gumatang iti pangrikado iti halo-halaw. Ta inak aging gagatang iti halo-halo na. Tapno amok ti presya. Uy na, tuyang. Lalay nga. Nalaklakan to ti presyo ti halo-halaw. Tapno mapanamin king ka, dagiti sukay ni Kwaraw. Ay, mayat ti mangan iti halo-halo. Mayat iti bagi. Nanggatangam iti kang kanam ahalo-halo, kapitan. Ni Kwaraw. Aglaklako iti halo-halo. Ay, kaya't kumatimangan iti halo-halo. Tanday nagpudot. Sige ti bagakan ni Kwaraw. Tayag na ti halo-halo na dita. Manungay ti maysa. 20 only. Sige, gumatangak, kapitan. Okay. Awan matanti gumatang iti halo-halaw. Nagadulad di kalman. Ay, ka mo Ay, puray may sa, awan gumatang.
Mas dawak Ah, Agpipila dagiti umay gumatang iti kalman. Ang amita, awan mo ito na pulaos. anya nga tan tinapasamak aya. Awan sa mo tan tao dito kabildatan. Ay, nimot Martino ti sumungan. Ada imot na halo-halaw. Kung ngagpaisaw, Tan. uray la doon halo-halo tigigaman na. Tata Martinaw! Aw, apay, kwarog. Nanggatangam nga iti halo-halaw. Ni man kakatuyang, kwarog. Anya? Ay, Martinaw. Manuaya ti preso ti halo-halo aginatang mo ni Marituyan. 15 pisaos, kapitan. Na, Kinsilaang! Wain, kwarog. Nagatungarod ti gumatang kini kakatuyang. Nalakang amin tilako na. Idinto tasika. 20 pisaos. Bala, agpila kayo laang kakalugaran. Maikan kayo amin iti halo-halaw. Sige, agpila kami. Tuyang, kartingam ti agaramid iti halo-halaw. Nagadong tinakapila. Kasta matar aramida. Sapay nagado tinagpagatang kanyak ita igitsindaan. Ay tulungan nakpay ditaw. Jakon ammo ti yawatak iti halo-halaw. Mala, tulungan ka. Kakalugaran. Saan kayo na mapangumatang kanikwaraw iti halo-halaw? Gaputan ang ina. Nalakalang tilako may kanituyang kaw. King silaing. Adu pa iti gatas na. Ang mga nuag sakit lang ti tiyanyaw. Numangan kayo ti halo-halo ni kwaraw. Isu adito yan, ti paggatangan yaw. Talaga siya akong malapdan ti bagik angkay. Nagpigpigir-giraon ka po iti pangutot ka. relax. Relax. Di kag panunot iti dakas kontra kada pare badong kan Marituyan. At nang itanong kanya. Imbaga kano ni tata ba daw? Nga mga nuag sakit ti tiyandag iti umay gumatang iti halo-halo kanya. Anya? Nangina kano pa iti lakaw. Isuasanda na gumatang ditawi. Na. Yan. Talaga siya akong makapagtapalangkay. Anya ti aramidan. Makamuditan. Ha? Talaga siya akong makanos bay. Delikadon. Sa balin ti langam. Naglalabasit pa yan dagita pingping mo. Makapungpungtutan ko na talaga ang basit langain. Mapanakaw. Papanam. Antay ta. Ha? Bimaran ti bagay ka po iti pungtot kaw. Mapanakaw. Parang! Ay sus! Iti marayan. Ay delikadon. Ay inak anawaan. Ang mga nonya ti aramidan na ijaayan da pare badong kan Marituyan. Dahil ito iti para ka na kanya. Ay, bundari sa lagi sana naglaon ni halo-halaw. Kurang paiday. Ay, kwaraw. Di mo kukaran at ilamisaan. Mabuong dagiti butay. Yan madadal dagiti Ricardo ti halo-halaw. Ay kwaraw, sumardin ka na. Nadadalin dagiti lako bay. Tinulat yu lang arudan tinigosyaw. Dinadangil dakpay kadagiti tat. Harap! Ustad! Isardeng mo ti agwala. Ay parinday, ano wam ni kwaraw? Nadadalin dagiti lako bay. Masulyo ah! Ha? Patulod kay kamin. Nakapungtutan ni Kwarong. Ay, hawanan dagiti lago may. Nadadaal dan kapitan. Gunggunayo! Ay natatabadong kan na natoyang. Sana dangkas ti agtulad iti negosyo. Basta lakit di saan kayo amang padakas iti padayo a tao. Anya nga ita, nakapungtot lakat nga rudan ni Kwarong. Ay na, nagpintas metan day ta kurtina ti tawayaw, kapitan. Ginatang ni Banang dayta iti online. Kasta aya. Wait. Ay, gumatangak tuman mo't iti kasta a kurtina. Ah. Kaya't kula unay ti maris na. Kitwun ah. Sige, kapitan. Labsan ka pa'y dito'y balayo, ah. Sige, Maray. Anyamat ni Marito yan. Tunggal lumabas dito'y balay, ada makurso na daan na. Naapal na ita nga asawa ni Pare Badong. Among bada. Saan pa, tuyang? Kurso na dak jay kurtina da, kapitan. Gumatangak tuman, may. At dalaki di igatang mo. Ay, kat ikanak, ah. Sukatak metan dagiti sigod a kurtina ta. Nabayagan dagita a kurtina ta.
Regalo pa ila idinagkalay sata. Mabalin pa'y mo dagita kurtina. Labaam laeng, tanabayagan asaan analabaan. Uray mabayag adi mo labaan dagita kurtina saan amadlaw anarugay. Anya, Iso nga ikanak to iti igatang ko iti online shopping. Gumatangak iti baro a kurtina ta. ay awan ti maitid ko apaggatang mo. Mabalin pa'y dagita kurtina. Anya ti gatanga marituyang. Big Chen ha? Nagpakulot ka gaya, marikwana. Wen amare. Jak ngarod, ammo no bagay ka. Ay namaray, bagay mo, bagbagay mo launay. Ay, kayat kumiti kasta abuog, agpakulutak tuman mag. Ay ka mabalin latta Awam mo ti mangiparparay. Nabayagan akayat ko ti agpakulot, marikwanang. Ngum awan pa'y ti pagpakulot ka. Nalakalaang matagpakulot. Kasta aya. Ibagamlaang kanyak no agpakulot kan. Ta rekomendada kay ti gayem ko abakla. Ay sige man nga raw maray. Adda discount na. Adda ibagak ako mari ka. Tapno madiscountan ka. Ay na, ay. Thank you, marikwanang. Ala, ibagam nga rudan no anyat gatangam. Amaw badak. Anya mananday tangay bagam. Bagbagay ni marikwanang tikulot abuaw. Ha? Kaya't kumatag pakulaw. Anya, Ikan na kunay ti pagpakulot kaw. Napimpintasak tupay ngam ni marikwanang nukulot ti buok kaw. ay awan ti kwartata, tuyang. Sika mo, di naklamay kanon iti kwarta pagpakulot kaw. Awan nga rod kwartata. Ipang pangruna tapay lang agatangay dagiti makan. Nang runa ti bagas. Ha? Na, agbusor kami tayo tuyang. Imok, 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 imaw! Tuyang! Papanan nyo, nanatuyang. Nay, si kamot gayam lablay. Ay na, ay, nagpintas kamot tayo. Agyaman na, nanatoyang. Ay na, bagbagay mo day takawis mo. Nagsiksika kita. Agyaman akmanan, nanatoyang. Imubing tilangam lablay. 2 bulan lang nga saan ka nakita. Ngum ad-ada pimintas ka. Agtrab-trabaho ak ngamin di takabangibang nga ili, nanatoyang. Ay anya itayon ti trabaho balasang ka. Teller iti bangko, nanatoyang. Teller kagayam iti bangkaw. Isumot lagayam nagpintas ka. Bagbagay mo day ta lipstick kan make-up mo. Kag sa dinungarodin nga iti papanam. Mapanak iti ayan dananang ko, Ikak iday iti allowance da. Ay na, naggasat mo tandag iti dadakkel mo balasang ka. Tanaadaan da iti nasingpot kan napintas nga anak. Agyaman nak, nanatoyang. Ay amom lablay. Awan sir-sirbi ni badong nga asawa. Ha? Ay, apay, nana? Nagalas ti ugali na. Nagimog, dinakpay ikan iti paggatang ko iti kasapula. Anya? Oray pagpakulot-kula ko ma. Ay na, numasabat mo ni Badong, di mo pampansin na. Ang mga nupagaramidan na kay ti Dakaws. Anya? Ay Badong, kaya't kumuti lipstick kun make-up. Oy, kasarsarita ka. Kuna, kaya't ko ti gumatang iti lipstick kun make-up. Badong! Kaya't ko ti gumatang iti lipstick kun make-up kunak! Ay di naklaawan Kasanaw! Di kamit mangikas-kasaw! Di mo dengdenggan ti bagbaga! Gumatangak iti lipstick kun make-up kunak! Ngam di nakmet dengdenggang! Badong! Mangmangagdak ka na Di naklaawan kunak. Mangibabayin ka kadagiti ka aruba. Ibagadan tumanan nga gapapat Ay talaga nga agapat ano di nakdengdenggang! Anya ti bagbagamaya. Ha? Makitam day tang aramid mau!
Itaypay nga ibagbagak akayat ko ti gumatang iti lipstick kun make-up. Ay awan ti gatang ta kadagita. Anya? Saan akasapulan dayta pagpapintas mo? Unain ta pa'y ti gumatang iti kapay ken asukar. Anya? Uray saan ka na gumatang iti lipstick ken make-up? Ta saan mo't lang agbaliw ti rupam? Naa! Wow! Nagbang lumatan day talut-lutwam kwaraw. Anya ngay day ka? Sinigang nga pasayan na natuyang. Ha? Ay na. Ay na nagimasan kwaraw. Nagngina ti pasayan. Una, makasidsidak nga main. Iso agimatang ako na. Ay kayat kumatikas ta asidaan kwaraw. Di gumatang kayo mat kinitatabadong iti sidain niyaw. Sigay, ibagak to kin ni Badaw tagumatang iti pasayan. Ay, kwaraw, naluto ka day. Ha? Apay damdamagang. Ay, raman ako magyay sabaw na. Ay, uray siya kung timang timpla. Ay, natimpla kaon. Urayak langan na malutaw. Kwa, hehe, ikanak tuman, uray limalaang apirasaw. Anya? Nagngina ti pasayan. Dawatam kit din ti 5 apirasaw. Di pa ikat sindam amin ay. Sige mo ten, akwaraw. May salang titad ko kan ka. Pangramanam laang. Ay, kwa, dua mo ten tapno mabsugat. Na, tagpanayon ba'y. May salang titad ko akanam. Plus sabaw. May sakit ka gudwa nga raw. Sige man lang ay. Tapnawan may bagbagam. Badaw, kaya't kudag sida iti pasayan. Nagngina ti pasayan tuyang. Makasidsida at nga raw. Awan igatang tayo ti pasayan. Nangina dayta si daing. Apay nga rod ngay, ang makagatang ni Kwarog iti pasayan. Una, tada kwarta na. Inaldaw ng agpaspasada iti tricycle. Uray ka gudwa kilo laeng. Makaramramanak at talaga. Inkalangan gumatang iti kuraws ken ni Marikwanang. Sa nga pulaw, di may nga atado na. Anya, gedadakkel a pasayan di kayat ka. Agpili ka pa'y laing, kit pasayan mo't jay kuraws. Babasit laing. Law kam lang tinapudot adanom, ken kamates, mabalinain. Ay salbag ka kitday. Nagimot ka talaga. No di mo kaya ti kuraws, jay langan aramang tigatangam. Law kam itilaso na ken kamates, mayatay. Ay, jak amukan ka. Imot, 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 imot! Ramanak man da tulot-lutot ang dinengdeng do na imas. Oh. Ramanak akas toy. Kapitan! Daski ka, nakiktutak pa'y. Kalat ba't ngay mo nagkaditi balay? Nakita ngamin ang nakalukat tiri daw yaw. Na- Iso nga imo nagaklatan ah. Ay na, apo, inlukat ko tada podot nga ron dito nagtibalay. Apay, anyat ibagap. Nasayop ko ngamin tilot-lutom adinendang, kapitan. Kasla na imas ah. Naibas sitaw, kun saluyaw. Ay sos, makasidsida at iti dinendang, kapitan. Mabit lang. Ikang ka iti sidan nyo ka di pari ba dong? Naluto na ito yan. Ay, yawat mo na tabalo kung apang ikargak iti dinengdeng, maray. Aw, at daw, kapitan. Sige, kargak. Data. Awan lat al-alyana, kapitan. Na. Madawatan ka lang arutin. Agsapol ka pa lang iti alalya. Pangalak nga iti alalya. Tinuno abangus ti kayat ko asawan. Anya? May masalang arutin nga ipos ti bangus dawatan pa. Ay agawit kan, mare. Isublim to day tamallokaw. Tamang ano sa pulin ni Banang inton sumangpa. Di ka lagbayin tuyang. Ate mo pa yun jay tao ngagpalpalama. Nagado pay lasa dita. Plastic. Asino ti plastic? Sika. Ha? Gindidi ka pay lang. Uray no kay kayat mo met nga dasidan ta. Ha? Ay, si kanto met lati makad-adaw. Mala, mangantakit dahin tanay, mabisin na ka.
Nay, si kamanan ti masabat ka, lablay. Wana na toyang. Bapa na kaya balay dananang ko. Ikakida iti allowance da. Ha? Ay, ikwa. Ay, siya kung ti mangyawat kadakwada iti kwarta. Tapno saan kan nga agbanog pay. Amok nga agsubli kamot laeng iti trabahom ka. Ha? Oh, sige man nga rod na toyang. Kinapuddo na. Nagpakadaak lang iti pagtrabahwak. Ala, itad mo kanya kung ti allowance da. Taipan kun ijay balay da tatang mau. Badang, adakaw. Ha? Tuyang? Si kakadidayta? Wang napanak nagpakulot. Ay, kita man no bagay kumatlaan. Nagalas. Na ikaw? Apeng agsipat ka ngay? Nagalas kong kunamkit day. Ha? Nagpintasak iti panagkita. Nay, nagadumot-timot mau. Siyempre nakitsinda. Gimatangak iti may sa kilo apasayan. Bangos, lipstick, kan make-up ka. Anya? Nangalaam ngay iti kwartam. Napidot ka. Ha? Nakapidutam ngay. Manungay, tuyang. Nagpakulot ka magaya man, Marituyang. Nay, bagbagay mo ah. Ay na. Thank you, Marikwanang. Nagnginat imbayad ka. Na, di mat imbagakkan ka, ano agpakulot ka. Ibagam kanyak, taijay gayem ko ti papananta. Kalaat ngamin ti panagpakulot ka, Maray. Sa bagay, ang sayang. Sana balay, tinapatag na ipakulot kon ti buok ka. Tula! Nay, Ni Pedro, agong ungag. Ay, Maray, ilamang nak, Maray. aya, ay, War mo sa kwarta may. Talusan, itarum da ka kini kapitan. Ay, inutang ko di kwarta yung inted nila, Blay. Ay, bayadak tao. Sana mabalay. Kasapulan mi ti kwarta. Iso nga ited mo itamat lang. mabitlaang, kapsat Pedro. Ay. Agsarita kayo ang naimbag. Itarum ko da ito yata o kagawat ko anang. Inala na ti allowance may nga inted nila bling anak ko. Mangipapain ka, Marituyang. Basta gayang tinaramid, mau. Bayadak tumutla ang dyan nagastos ko a kwartada, Kapitan. Sumit lagayam ang nagpakulot ka. Kapitan, aray na tinakawan na kami kini bakit ka. Iso nga ipan yun iti pagbaludan. Ay, jak kaya ti may balaw. Agkid-kid daw ako ni ti pamakawan. Awan pa'y pagbayad ko ita. Kaputan nagastos ko niya kwarta. Ay, sana mabalay. Bayadan mi tamot lang. Ay, ala, agbayad ka, no di mo kaya't ti maibalon. Awan garod pagbayad ka, Kapitan. Ay, Pedro, pakawanan na ko na. Di ka mapakawan, tuyang. Maibalot ka na awan pagbayad mo. Naapal ka ngamin. Amin ang makitap, apalan. Ultimo kurtina, iti balay may, kaapalan. Kapitan. Saan ada ka ito mapal, Mari? Basta di ka agaramin, iti saan ang nasayaan, akas iti inaramid mo. Kapitan. Agnakam ka itan. Tila aramidin. Kwarta ti sa bali, ingkakat ginastos ha. Makamu ka. Nuan niya ti ipataw da adusan. Ay na to yung aya. Husto ni Kapitan. Sana dakas ti umapal. Basta saan ka nga agaramid iti dakas. Anya nga itinapasamakkan ka. Indarum da kalakat nga rodan. Hanggang ini. Asino ti uru-urayam dito yung balkon ti balayaw. Ay, kwarog. Na, nagliday ka matain. Ay, Anya ti napasamak. ang hirap pala. Anya ti mahirap. Ay, tadagsin ti baro kong kukwarog. Ha?
Apay anadagsan ti barukong mau. Ay, makasangsangit ako. Apay makasangsangit ka angkay. Gaputa nagrigat. Iso nagdagsan ti barukong ka. Talaga makasangsangit ako. Na, sapay ulit-ulitin na ti bagbagana. Nagrungab ka matay. May iluyo sa kamatay. Kaya't kumatan ti agsangit. Wirog. Ang kail, makipagriknakan ka. Nagriga ta talaga. Nagdagsan matan ti barukong ka. Anya ti mapaspasamak kada kayo nga gulitay. Pare ba to? Agsangsangit kayo mitay. Ang hirap talaga nito. Ha? Anya tinarigat pare? Ay, naghirap ito. Nagdagsan ti barukong ka, pare. Anya nga ron ti pagsangsangitan yung agulitag. Tsaka mau tatabataw. Tangtanggayak lang ni Uncle ngagsangit. Tapnosan una na dagsan ti barukong na. Kastoy lang nga ron ti panaweng. Saan amalmalpas ti pandemya. Mainayon kayo pa aparikaw. Mapukpukaw san ti limbong ti panunot yaw gapo iti pandemya. Unang pa isaw. Ang kail. Napingagsang-sangit ta. Kwa. Mailiwak laki ni Antim. Saan pa namin ang nagawin dito'y balay? Anda namin na pananda. Day tamot lagayam ti pagsangsangitan pare. Ah, No problem dayta. ah, Adam mo kasolusyon. Tapno di ka unay mailew kundi maribana. anya na ta solusyon para dara sa ibagamot. Ala. Ito tilapay ka. Dumngeg ka. Tayara sa askaw. Sige. Aryo soryo? Ang kail. Anya jimbaga ni tatabataw. Yarasas mo mat kanya ka. Ala, yasidig mo na itadapan mo. Ay, sila payag mo. Aw. Ibagang akas. Ha? Ay, kayat ko dito ang kail. Mapantay yung arudan. Badang, anya aramidan da kapitan ken kwarog dito'y balay. Paino mag-ida iti arak, tuyang. Anya, kasano agpainom ka kat awan mat kwartam? Relax. Siya ka unti makamo iti day tabanag. Kaya't ko lang ti makatulong kani parinteng. Gaputa ka iliw na launa yan ni Maribanang. Anya, Mala, mangirwar ka iti lamisaan ken basaw. Paginuman may iti arak. Rumuarak biay. nay, sa dinungay ti papanam. Mapanak mangala iti arak ken pulutan iti tersina ni Marikwana. May 1 kilo a karni ti baboy, Marikwana. Nangina ita ti per kilo ti karni ti baboy, kabadong. Mano ti per kilo, Maray? 380. Ay, nagnginamutin, Maray. 280 lang, hindi na minsan ngal daw. Ay na, di ka nagreklamaw. Amo mata pandemya ita. Mapiktaran amin apresyo. Mala, mangikilo ka nga ruday, Maray. Anya pa'y tigatangam. May sakahon a serbisa. Diyan na lang may titid mo, Maray. Sige, anya pa'y. Pangrikado iti lutok alauya. Patatas, ken ripulyaw. Awanan. Awanan, Maray. Ala, kartingam nga itad dagiti gatgatangag. Aguray kamot Nagaduti gatangam. Jak mapaggigidan nga itad. Basta darasam, tanay, matuukanan ni pare inteng ang mangururay kanya. Nay, apay nga urayan na ka. Agiinom kayaw. Wain, kinapudno na, isaw ti agpainom. Ilistam la kanukin kwa na dagiti alaet. Anya? Ala, ikurit mo di talistaam tinagan ni parinteng. Ilistam amin dagita inalak, Maray. Na, lauyang agpay so ti pulutan. Ng pasig mat apatatas kan ripulyaw. Awan mat karni na tatabadaw. Ewan nga agpaso. Anda pa'y paminta na mo. Nagadupay ti sabaw na. Ay, pasensya kayaw, parinteng. Kwarawg. Day talang ti may papulutan ko kada kayaw. Sa nabalin ang kail, tinapatay, at dasabaw na,
Kan ada na imas a serbisa. Ayun. Mala, aginom tayo kiday. Awanay, ti adu pa asaw. Ayun na. Anusan tayo ti agigop iti sinabawan a patatas ken repulyaw. Ala, naghimasin tila uya tuyang. Ay, saus, mangibati ka mo't impapol mo mo't amin ng takarnay. Nagkapi ka mo kami namangan, tuyang. Naguray ka. Pinanawam mo't nga aging inom da kapitan kan kwarog ijay likod ti balay. Makamu na pala nga. Imayak nga rin dito'y kusina, tatlong mangan. Kasanaw no agsapul da kapitan iti pulutan. Ado pa iti pulutan da. Sabaw ken repolyo tinted ko a pulutan da. Na. Eh, nasirib ka talaga no may papan iti kalukwan ba daw. Sabaw laang timpapulutan mo. Idinto tadata. Jay karnay ti sidaan ta. Shh! Di mo pigsahan ti agsaw. Tama nga numangagda ka. Sa pinagpigsa ti radar ni Kwaraw. Kasla trumpa ngamin ti lapayag na. Nakamuka nga raw. Kumusta, paray? Kwaraw, nabartag kayo kadain? Medyo. Pahingay ka lang. Kat ite kami pa nga aghihintay sa'yo. Nagbaysaw, tata ba daw? Apay nagbayag ka nagsublay. Kwa. At ngamin nang ibaunan kanya ni Tuyang. Iso na bayagana ka nagsublay. Awanan ti pulutan ken arak. Kagudwat kahon na serbisa. Naibos yawn. Ay nagsiglat kayo umitay. Kakaiso na inom ka tarak. Diyak ibagbaga. Amay sa kahon nga arak ti ginatangkaw. Tata ba daw? Awanan ti arak mo dita. Ay awanain Kwaraw. No nabartag kayawn, mabalin yawn ti agawin. No bigat tumanay nga umay kayo dito'y balay. Sigurado ka nga umay kami manin dito'y balay na. Painumin na kami manin iti libre. That's right, pare. Kahit, kumusta ngayon? Nakatulong ka dikin ka, ti panaginom nyo iti arak? Malaglagip mo ka di pa ni Maribanang, pare? Nakatulong matbasit. Nabasit ti ilaw ka. Kasano nga roda ng kain? Agawid tan. Awan mo tan ti arak ni tata ba daw? Inton bigat to ka naman ay. Sige pare ba daw? Uwi na kami. Nagsingpot ka talaga akong pare. Talaga dabis ka. Basit labanag dayta, pare. No kasapulam ti tulong kaw. Adak lang ditoy. Mabalin mo nga ibaga kanyak ti sakit tinakamaw. Bigat ng nakalidliday ka man ang kalintay. May liwak ka ni Antem. Awan ngamin ka rin na bakaw dito balay. Agawid tumot lang ni antay. Ang mga nubisi pa'y langi dyan na panan na. Nagatidugan day tasin naay mo ang kay. Ay, mailuyo sakman no makitkitak analiday ka. Nalidayak ka talaga, Kwarog. Sa panukas to'y adak makita ni Antem Abanang. Kat sumantak tinapalabas. Ha? Malagip ko, idagdat datunak. Isang butak ti pangal daw. Na makipanganak tumutin iji balay da. Anya? No umisa maklaiday, may laban ni Banang, kat kasla kayat na ti kumarayaw. Anya? Kursunada nakpay ididya katugangak a babae ah. Kirim-kirim ti mata na akumita, kasla nakapangan itipyas. What? Kagat-kagatin na pa'y ti bibig na akumita kanyak. Iso mababainak idi, takasla mabasak, ti bagbaga dagiti mata na. Anya nga ti bagbaga dagiti mata na ang kail. Siyakla kuman ti armen na, tabalo akmutan, kas nalakun ko na. Yay! Ang ni Antem Abanang tinakainlabak. Iso akailiw ko ni Antem. Ala, agsangit ka man ay. Sana ka na irom nga wanti, magungungot ka niya. Uray agbusingar ti abot ti agong nangagungit. Naa, Ang nga taaya ti aramidik.
Tapno sana ko na ngagpampanunod. Aha! Malagip ko ang kail. Ha? Saan ka di nga imbaga ni tata ba daw? Ngagpainom manan itangal daw. Ay! Unag paisaw. Imbaga na dahi tang agsublita iti balay na. Anya pa'y lang tararamidan tangay. Mapantana! Ay, uwan! Asino ay ati urayam ba daw? Itay ka pa'y apumanag na dita sangaw. Da parenting kunkwaraw. Imbaga nga umay da itang agsapa. Awan damit tayo. Apay ng urayam ida. Paray! Yuhu! Paray! Dadan. Tata ba daw? Parenting! Ay! Kwarawg! Urayan da kaon, dita sa angot balay. Ay ba daw, anya man ang taramidin niya. Siyempre, aginom kami manin iti arak. Mala, isagana mon di paglutwam iti pulutan. Tuya! Anya tigatangam kabadong. May sa kahon a serbisa, ken may sa kilo a karni ti baka, maray. Ken ripulyaw, ken patatas. Anya pay. Bitsen, paminta, sibuyas, ken bawang. 2 kilo pa'y gayam abagas, maray. Awanain. Awanain. Mala, kartingam nga itag dagitigat gatangay. Aday ta ka man na nakunak kabadong. Tunggal umay ka gumatang apuraan na. Agur uray nga minda parinteng, ken kwarog iti balay. Ha? Kinapudno na, ni pare inting manay, tag pagpagatang kadagita. Iso nga ilistan pa'y lang, itinagan na. Anya? Kuna na, bayadan nanto ka now. Sige, ilistak pa ilang araw. At tuyan ti arak ken pulutan, parinteng, kwarog, bulalaw ti pulutan. Na, bulalong agpasong sa baulaang mat. Damat ripulyo kan patatas na ang kail. Na, Ay, pasensya kayaw, pare. Kwarog, sindang aminin ni tuyang kaw di karnina. sa dabali. Tinapatag. Daarakan sa baw apulutan. Libre ko naman, kwarag. Sa bagay. Sige, rugyan tayo nga roden ti aginaom. Kwa, agsubliak taw, kwarog, parinteng. At dalabit pangibabaw ng kanyak ni tuyang. Ala, urayan miti pa nagsublim. Yes, pare, I shall return. Napuntar konti utang ni Kapitan. 1,050 to amin. Singirag no makitak. Inak ngamin agsakada itilakok no madamdam agad. At ne, isuda ti sumuungan. Nakainom dan sapay. Makabatog dan dito tersena. Kapitan! Dumagas kayo pa dito tersena! Pwede di kagawa. Ipakitakan ka to listaan ti utang mo. What? Ada utang ko? Ang damat gaya mo utang mawang kail. Na. Day taman, Kapitan. Basaam taing kurit ko amin di ta kwaderno dagiti utang mo. Dubli pati pa naka isuran na. Anggal, nakainom tang aminan. Isa dubli ti pa nagkitam. My gosh! Ha? Why, bakit abay ang kail? Sana kay utang iti arak. Kas kada karnit baboy, karnit baka. Na, ada pa nakalista at toothpaste. Kin pagingat. Na ganun. Imbaon mo kanon ay kabadong nga umay umutang dito'y tersena, Kapitan. Just kidita pare ba daw? Mabit lang kagawad. Ni pare ba daw tagbayad ka na kita? Saan asak? Anay ko, pare. Di na kon katusan na. Pakawanan na kon, pare. Sa nabalay, tada kayo umutlakin ni Kwarog, tinaginom iti arak. Da kayo umut ka ni Marito yung tinangsida iti karnay. Naaramid ko lang, dayjay. Kaputawan ti masidsidami anaimas, pare. Kastagayam, Kwarog! Yes, ang kail. Kaputa nagaramid iti saan anasayaat ni pare ba daw? In kay tiliwan dya may sakal ding na. Iso ti pagbayad ta iti utang na kani kagawat ko nang.
Anya! Terasam ko ro. Alam di kalding na. Wanang kay. Ay, pakawanan ako na parinteng. Pangasiyaw. Ta saan nyo nga lalain ti kakaiso na kalding kaw? Saan kumaparay? Ay, tatapadong. No nagaramid ka kumaitinasaya, saan kumaamapukaw ti kakaiso na akalding mo? Agbalbaliw ka nga nina. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Baglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.